Uhaguku mwena wa Samburu ni wongererekete kurumirira Tharikira cia ikuhi iria itigite arĩithia mahiu na makuite na makiria ma mahiu 600 kuiwo ni ekinai aria kurerikana maumite kaunti-ini ya Turkana. Watu waliuawa, mali zilienda boma mbili Sambuzi na bado wawili hawajapatikana hadi sasa, hajulikani mahali wako. Tharikira ici njeru irahanikire ituura-ini ria Kawaup mwena wa Baringo kaunti-ini ya Samburu kiumia kimwe tu thutha wa kamicona wa gitaru kia Rift Valley George Natembeya kurutira mukaana muhiu ekinai ya mahiu aria makoretwo makiagagia muingi methaite na matharaita na gucungiriria Uhaguku wa ugitiri. Kurerikana anaya aria makuite marari arĩithia mahiu kuma kaunti-ini ya Marsabit aria marathiite gwethera mahiu mao mai na nyeki. Wafugaji wengine wakikuja kutafuta nyasi, wenzao kama hawa tu ndio wanafahamia na kupeleka mali na kuwaua watu. Sio kitu mzuri sana. Agikira ndeto mukode munini wa county commissioner wa Samburu ya Rugogo Charles Mwayaya ya kumithetie ndeto akiuga giki ni giko kia unyamu na kwirumakinia akiuga ni mehotorete gwethana na ekinai acio aria mategukorwo makiunirwo ritho ni watho. The police and all the security agents are on the ground as we speak, following in hot pursuit of the bandits, and we hope to recover all the animals and possibly even make an arrest if we get these bandits. Oho ni athingatite kuga ugitiri ni ugacirithitio na njira nene mwena ucio na ciiko cia Tharikira, njuragano na uici wa mahiu gutigirira ni ciahuka kaimana. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.